Nende MC okolo turudukana nwethirite akingatokire kamiti cionthe cia mbunge ya county una tugarua ri MC wa mwangathia na wantu betweke unya bore betire kuona gavana na kuringana na nomete ndi MC mwenda kirinya ariwe kinya bo baketha bakiugirwe etale kiwathura kiama kiu na bokethira bakingatokire kamiti cia mbunge ya county ya Meru imbe biongo bwita na mbere kiama kia basi kage kurwa gavana ndoreo kana ni mwerekera kiama kiu kikwenda kukiungu yo mwaru antu babange bakione yaka kiama kiu kiririte kana kikwirite kuthire kiangata na nto ura wari chief of staff Gideon Kimathi nethirite toterwa gavana ura MC wa boge taste muri karenga kinyama nete toterwa gavana imbio biongo bwita na mbere kiri kiama kia basi eta na mbere kwa na batu kulukura 40188 namba tu SMS kenda twithira tukiona maoni yaku ura twita na mbere na Nteto cietu yana tukudura nite Nteto ciodo tha Ithatu mwana urora ITBC with a school utethwa na ukuma kri school ya secondary kire ya siasa turolele kuchenyo lesire kia mene kia basi nyo MCA kana nuku ingatokire kamete chonde cia mbunge arebitokethia kawira mbunge wa South Met Shadrack Mweti kuwa arewa thirikari ya Ruto mbaru kenda antu bawe bona witi na mbere kiama ya kwalele mantu ya polisi ira yatarwa ni William Ruto ukinyantere chemo kuona itoke polisi urakiwita na mbere Ako watwene Nteto ciodo tha Ithatu woni betawa MUTEMBEI Advert monetwa mathithio ni Purity Richard nyuma ya Weru TV kumurika rono rwa Martin Mwambi roreti skuru ya Miathene Boys indi aremo kinyana no ntuba media thinere rumirite muciu kwo twari njoteke no na wiriro nithirite kithara muciu na ara muntu wendi bobo na rito Godfrey Mweka akinyite muciu na wiki ya mwana uyu skuru na ara nende kinya barabange brethirite batakinya skuru bethirite baithethu no kinya skuru kumania na muntu na kinya uyu yana banethirite aitethe kabonene na into kathomba bironete kumania na muntu uyu ukiri wa mitheka aina Nteto nkuluki ati skuru ya Miathene Boys lakini ande anchaunte na bia weta uno kandirierite muchie tweretie inya kwa apply elimu scholarship lakini ndachirie uthebio ndronere na kinya ba wichia mbasare tigomba kwa apply no tunte na admission nya tereta nya skuru nyeri ko kinya usokera inyakuo ndinra wanchokera lakini ende nkone nyanda chokera utembi byo nkone ndi anchia nyambecha uchongo chokera utechio ikiriro kiatongerea ntuba baingi ario Godfrey Mweka mutaalamu wa IT urachumirite na rwiro konokia kiroto kia Martin Mugambi kia kuthoma na kwa mechanical engineer kana kaunda kathikira kena rono rukaria rokwa ndaikwe ya uni kwariruo no ntibo ndakari urenda join form 1 ni thina ndare ni uyongwa ndikuthikira rono rwako ndaikwa kana kuika kwenda utethio na ndona ibubu wega mbumbe okatethia na indaringiria antu barabara close nako muno Francis Erengo kuma nabo na iriri ndamwe ukathomethie kuma form 1 mwanka othe we wita kinya university kinya turatungi tu primary kinya tu ndombere uturira mbecha tumba wita primary school na tumbo choka chukuru ntu nejo turaingi na ndombo support family yona njire kona bia kurea kana kanga ka support mwanka mbakikisha kuthire chukuru na kateona stress yonthe mantune yako ni fees nundu karugera ganda kwa mechanical engineer na nika support na kwa support rutere rurungi kai mechanical engineer bravo onthe mtombeke kwithire na nkoro yotethia tutethia ni tu na nende Martina yurikwerwa nyume unkuma chukuru entheke Miathene angoretwe mnombe girite nya uniform we angocokeria Murungu katho no ntukinya wa gutethia Godfrey Mweka agomba kinya kumpa scholarship full scholarship ende ankuwa Murungu abotethia na nyenko maiba baingi barachumirite genda bantethia angocokeria nkatho na Murungu abutharime na abongele amwe na mautethio yangi yaranja yao yonete brothers bachokere skuru na bareirwa mbecha cha this year chionde na kinya outstanding balances ibakilirwe kinya nja itwareterwe shopping twareterwo bya kurua na ingochogia nkatho mno
ke wau bombite kusika ke kuofa utethio bau. Akiaria Matina ikite wira ni bwa kuthoma na kuona mpumi njea ikirikanwa reri cukuru Mwanka University amwe na into bingi beyond birake ndo tumira kithomone kiawe. Ningo promise God framework that now nimefika shuleni and I will work hard to achieve ahead. Akiaria Francis Monge loro karina kibarua giotiera Matina unku machukuru. Nchokerie ngondi framework kadho itina kithimi yonto kuona matangazo ya rari kiri social media flash yu arare ombere kuwa kathomithia mwana kuma secondary Mwanka University na ntu baba ingi muno ba wendi ubwo ya barabara irutite ikwenda utethia anchokerie ginya mweshimiwa Kathuri Murungi nkatho ni untu nara ichianite kinyo kwa na scholarship na ethira bana mwika yu kuma mbere na nchokeria antu wingi muno barabara we kuithia WhatsApp ikenda bothurania mbecha chokia mwana chukuru. I want to promise kontase ya bwana ngondi framework mwana wa kathoma. I have talked to him na tuwitikariniria ati nothing short of A in school. Mkuruki Matina iregeri kugimarua wona bainga chukuru na yoyowe na agite meario burukumanie no tethio bo na kuringana nwe temenya bubua na ntemenya okonenkara nkoro walile bubweku enduore iguru aitana kiena buinde honga muntu menyete keo kya kana kara ngai ya mwana burubwete lokemenya yu mwekoroka ate na bunge bawita. Nkiripotera Weru TV kuma Atiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Nyuma ya wawito kethia ngavana Meru Kawira Mwangaza MC wa Koloto na kiama kia Truth Kananu na ingatika miti na cionthe cia mbunge ni kiama untubura mwandiki munene wa kiama kiu Mwambi Manyarara arero baritira mukana yo bakinya kingavana Mwanka kiama kibairutha abana bu MC wa Mwangathia Joseph Joki Nora uthuru na kiama kiu kinyawe na wantu betwe kiongo kunja maurende bakinyete obisine cia ngavana na banga ba UDA kuonania urumwe nende kiure kira kinene ni atiri kwethiro kiama kia Mbasika kikwangaratana kana ni bibio bya karau ntuko cia bere ikethira chikinyira masindumba na utariria nkuluki Bas power Mweri wa 10 tariki 6 2021 mwandikithia wa biama Nteto na atomereria gukurukira nkatheti ya thirikari guchokera gwa kiama kia Mbasika ngavana Kiraitu Murungi kuthoma Kenya ngatheti ndikwena arua na kuona kana gawitwa Mbas Mieri iri nyumene kiama kiu ni kiarugurirwe muciene ja Nairobi na kwambiria kwandikithia memba bake okiri mambura ja manene jaria jathithikite nyombeni ya mitemani ya Bomas Mugambi Manyarari mwandiki munene na uria wari senator wa Embuleni Kivuti ari mukaririgite wakio. It is fully registered. We have the party colors fully registered with the office of the registrar of political parties. Now as we speak the bus is legally ours and nobody can tunyas. Kiama giki kia Devolution Empowerment Party kira kiejire na rwano rwa Mbas gukingwanania na APK kira giatonyerekire Jubilee mbere ya kithurano gia 2017 anene bake tugita kithurano kia mwaka muthiru ne baugite ati na ndigi geta na mbere na gitemerwa kana kwendwa kairi. Mbas itipakwa kairi. Mbas itikumburithanwa. Mbas itikarwendwa. Kithurano ne kia mwaka 2022 kiama kiu kira mutongeria wake ugire ni kia Meru nikionere MCA 13 bara bathuri na kura na bangi mugwanja bakorotwa na gukinyeria MCAs 20 mbungene ewu na gutwika nikyo gikajo kia kanya ka minority kiri mbunge ewu. Mtukone charua hamwe na bubu Mbasiti ya ngavana wa Karaja Kiraitu Murungi nionekene kugia mathina jaria ja kuonekana teka jomba kumikwamithia barabareni. Na Mbasi yakamata machungwa, Mbasi yakamata wilibaro, Mbasi yakamata alemavu, Mbasi yakamata ekoro na Mbasi ni power imulemavu. Kiumia kithiru mwandiki munene wa kiama kiu wakiri Mugambi Manyara na aditere migambo yekanu kikiri MCS ba kiama kiu mbungeni ya kaunti ya Meru ontubura na ndibonekete kuregana na bubu nene ni ya kiama ba kiama kiu bakiuga no kai Manyara kwenda kwatha kiama kiu teka kwatha mbitikina Lakini uro nominated kana uro tithuri uro ibaru ikiameta kurungamira kiama na ari assembly
ou atiomba gwita wa kawira aikinya no banywa chai kana bari agwa na gusupport kawira nontu ou arungamirite members ba kiama ou watue kogeta no ugo nominated disciplinary procedure tugatumira ukundiscipline ikethwe kali muno Ntu betaga moise without moi moise ni dictatorship ira nene gutina dictator ati kuoneka na ndike makiambazi ukala yakaki na that dictatorship moise mwira watuika yani kwi mtu moka ugaka bangi watuika batika wa pena sauti na ndikuga MCA ati bati kwithirwa hena right ya kuita hinewe ya kunyakuriunga Nuje nominated MCA ati ward. Ward nominated MCA ni Meru County yo. In fact mtura nominated no particular yunga mono no to kedana ndo represent the youth kana women. Ka women bena Meru yonde na iwondi na bagitite ate. Bali in fact mugambi nati kunyiri MCA is no to secretary general. Ibya mabira bingi with secretary general. Wataka Jubilee bena ndo wa secretary general wao. Kanu no kwani bengete saradi yala ndi MCA ujo wa Karaja wa Bogeta East Mwirigi Karenga akiaria na Weru FM Jumatano rukirekere mubango ja chanchamuka na ugete ati imanyara no kakwenda kumakia MCS baba na kuga ati imanyareta na mbere na imakania dabibi no ba mwingi gitene kana kinya kya mene kugwetho secretary general tikwetho kya miyaku nukuona kana tikuwa no university mono gikiama of course mbaku university mbesha lakini uta university teki kwendia kiama andike ni mugambi mwire kinyoke thwe na mbeshi nyingi mono kiama is not about money kwatuka mugambi manyara akenderea kwa alone danger kana kwa ria wenka on matters party batwe tukamwita kiamene kiambas secretary general tukire secretary general gututhikira bia mabira pingi bigo tu secretary generals na arua yadieje ya Karenga mona bubu niregenwe na yobu nene ni mutongerio wa baraba kaimbungeni ya Meru niwe mwenda ithiri akiuga ati MCA ujo wa Karaja kinyate mu kiama kana kinya mutongerio wa kiama kiu Karenga no kiama gambas ni official kiama abena na Karenga official kiama na inda ikirwa kiwa na ni ga kwa neki mwambi manyana kwa neki but you don't kwenda Karenga menya na nya Meru bamenya decision ira yathithirwe urarandikire barua timwambi manyara urandikire barua ndie MK wipo kiama na uno ngwe wipa assembly Karenga ariuga ati amwe na bubu imanyara no kakwenda kumakia tongeria baba bakiama kiambas mbungene nabo bakathika nontu bate kwenda kweberwo tongerie nebo kiama inko understand positions shia mwenda ithiri position ya DMK na bangi ni officials but especially MCAs bobi balaba kumakua ni mugambi aberon to abera no mbuge kya mene kana no ngutunye gitikiwe na kyo secretary nje kya minority linda okambia kuina ina really yes angwenda kubera we understand them to understand bakirinya beara katase ya kwithwa iba nominate na kiama na atikwenda kwithwa na magamba ya maingi lakini deep inside them inkomenya they are feeling tati mugambi ate kubetiria bwega waiji chambas na ndi matete kinyankuru kinyume ya mukanukia wa kiama kiu kwandikira speaker kenda kweberia MCA wa Koroto Ruth Kananu kiri kamite 6 iri harari mbungeni ontubura burikithitwe ni mutongerio wa baraba kaimwenda ithiri party therefore gives notice that Honorable Ruth Kananu Rimungi, nominated member of the County Assembly of Meru by DEP, be discharged from the following committees and any other committee she may be nominated to by the party. Batu tokaniri kana na tokanya the MCs na tabera babu etere ni boita kinkafana na kana anwaita but madini yankwire otemando ya darira kwa but kana anu aikuma kinkafana iko ya guruma MC opera yani tu o vaina inaeronga vana ni mama kwani mtandu sijui nini endo kona muntu atina heshima nonto itobweta kwetha twina party display itagadia didi nirimeneretwe bunene ni MCA wa Karaja wa mwathi uria warujera giti kiawe na tigiti ya kiama kiu kiraito na guchindwa ni Joana Ntongai endera MCA wa Mwangandia Joseph Njoki na wantu betwe kiongo bara kinyabo bathuri na kiama kiu kiambas kinyabo bonekene obisini ya gavana na Arua na kuringwa mbicha nawe Tatari ya PNU assembly thira
na kiama getu kio kiari minority na bubuteithĩrie twitha tukiwathana na ngavana ari kuo nikenda umba kwariria antu bagu umba kuona maendeleo. So kiama kia mbasi atueu katibu oyo akuyukia secretary general kyo tawe Mwambi Manyara tembea na ingwetikia indonere okiwa antu kwenge wowe ngavana na watanere na MCA nikanjiria kuwatanira abo na wanjiririe riu kweta we papanesi no ntoba kuwatanira kithiururi giki nandi kiomba kwangaratania bunene kiama giki kia mbasi na kinya rwaria ruria rwitite na mbere rwa ngwataniro rutongeretwe ni munini wa raisi tukambia kurwa kiama kiu kawindi kirungama mugambia kajia msimu wa Weru center tukajia msimu wetu West Wind nukuona tukajia na t-shirt cia kiama kia mbasi twikirite tuka kiama kirathirire nukuona na akethona kia msimu wa wena hara uti muntu utina capacity karimi uti muntu utina capacity ya kuthija mushemanio na turwana kiama kiuria nandi ni no gashinda gatigati gatongeria bakiama kiu na MCS baba bara bakuonekana kurega kwathikira utongeria bakiama kiu wankatha iji utu tutiugite twina kiama mbasi tugwitania ngwe na ngavana Kawira Jojo ni jumuthia jwa mbasi kana kuri na wirigiro bwayo gucokanira. Even after Kiraitu, Kivuti, and all these cylinders are gone, the bus will be there. Masindumba, Nteto cha Weru TV. Ntuko inkai nyuma yora wari mubunge wa Embe North ntwaitha ntumithiaru kwaru ari ina muciari na thiki muciko ro tutire mbere mutana bakera mathikone ya tongere bakanisa ya PCA bawete thirikari muno kulukira minister wa rimithika Kalenturi nibatire meru na bekorabia kwana nara bawete nikithikiro kinene mwana kwithira kithikwa amwe na ina orimwe ndara ndi mibango ya kuru kentumithiaru yetite na mbere Nicola Chabari ena Nteto nkuluki amesikia Mungu wake maana ameondoka na amepumzika. Nikigongwana gya kutharima kunogokiana kinyago kongwira uturo bankrukia mianka egana kwa Amiriam Akou uranengina muciari go mubunge wa tene wa Embe North ito entoitha antomithiaru. Tunaomba Mungu amweke mali pema kwa kuendeza mama na Mungu kaeka koro yetu kaeka ya baraka ya baraka family yetu poriye in peace twinde ikiririkana wa ngina muciari akwite ntugo inka yake na nyumani muthaka wake no entoitha antomithiaru harikia na gukua mibango ya kubangira mathiko mantomithiaru makanjiria ntugo uyaru na buranka boromba nibwita nambe no torombera ene mushiwe tuyoharanju muturari na mathiko ya mbura donge no December no January amani onda baitaniari mwe ikao kia kuingira mheshimiwa mithiaru ikambiria official ntuku ya Njuma ruyu au mushi na Nairobi na nkwenda in the same breath ku congratulate mheshimiwa betu natongati mithika Kalenturi CS wetu Kathuri Mbunge Senator mheshimiwa Julius Taitumu na mheshimiwa abangi batowete mbauri ya mheshimiwa hospitali na tongeria na atomeria ba kwikia thoni gikiba tongoretwe ni askofu Jacob Inyingi ibakathite entomithiaru nonto obwangu ya kirethirito akiruta nthiguru ino mithiaru ni muntu umwe ora utauba kwaria muno kinya ite ndukwene kwaria atari mwaria muno lakini ngwesi yake siareti mwankamero yonde kaina family niyo Atlant poleni sana mtu baba wetu ita na kinyande kulaji ni biarute muisie especially the doyawa libo bandaida muno oyi muntu kumenya ora akari na family na tutete kupingi muno kumwe ntiminya kwaria upoleni sana mheshimiwa ntomithiaru ni muntu wari omwe itarira ari mbunge no ntudwe muntu ombere nyo kuthura mboa ya kweto kipkona iraitwa kitongo mboa na mwankaru ari ningwitikia ni tutethetie itari nene na nacokerera tutethia waka kambia kiute ne police post ira mwanka thai ithiritie ngui tweterete thirikari itungasitire ya kiute ne police station te kiute ne police post tukiririkana mithiaro ambire day schools irana ba mboisi ombere kuthoma omwende uni na thuhai isikuru mwera ambiriritie itarariku
na turatethuka muno na kuri no gunonto bakwithirwa ntomithiaro ne muntu arendete kwithirwa kwina ngwataniro na kinya kuonekana amaendeleo kiri antu obonthe indi atongeria baba ibakuromba atongeria baba ri kukinya Bameru bathinambe na kuwatanira na munonkoro kibana nto mwachia nkatho na kinya achia amaendeleo kiri atongeria baba ri Bameru kwa uno nto mheshimiwa nendete thiri nkwenda kuromba twithirwa twina thiri itari nthiguru netu ya Kenya na kinya kaunti yetu ya Meru mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza ura twendete na MCA betu bawatanire ndio nikithoriro mbara mithia ari moyo no ntwai mheshimiwa wa maendeleo na mtu okwenda ngwataniro kinya antu baba opposition bakwitha bakuthithia maandamano ni nthiguru yetu bawita bagithugacia economy ya nthiguru nontu nthiguru yina mpara na nthiguru ontu yina mpara na antu no bakuthithia maandamano iba batiwitikaniria na rais wetu ura twatarire Ruto arute ngui maandamano atitethia kuni tukuromba ya kanisa maandamano yarekwa nayo kukulukira ministry ya interior na ministry ya agriculture ile watilitwo ni mwana wetu wa kumembe kwa mithika linturi rĩnĩrĩa itara utwoleria sana no nto bwa mparere ringite mbe kwina season uinyanya kutaura mbure kwana memba betu babendutere cia Rwanda yaburekirie kwirwo kwina mpara na bena thina muno gicokaria CS wetu wa interior nkatho nontu igitari nyuma ikora na insecurity ntere cia Rwanda cietu cionthe lakini igiteneri itukuona kwina thiri tutaigwa ndithia cietu ciumbite gwita na maitha yayo mba gwita nacio na kwitu cokeria Professor Kidike nkatho nontu bwa italira yukirie kiwa ibwega nontu bakinya senator wetu Kadhuri ora deputy speaker wa senate bana Kadhuri na yukirie talira kuoyana barari bayaritie obatethia babwithetie bobwe kigirathirire na bayukirie abaende skuru kuma Murongene la Regembe North Beton Class Chabari Waya Chabari ntumiria kuboreria thire kinyela family ya ntumithiaru au no tukona kanya kambere ka kuno kaende wete kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Inya *812 *981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta. Ai eyo amrome eyo. Kiti. Yani oni yangu wetia vya kule ambikera mbiribiri yake mrume. Mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonera bondro mieru are mrume. Kiti. Onkundia roe nyambere to aria. Kiti. Mrume, mirongo 3 churi bwandu 200 cha 20 na bwana. Kiti mrume kana botomite na mbiribiri inkomenya inira igerinya batalaisa. Kiti. Inya *812 *981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. This February, there's a lot to love on Star Times. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for a full month from us to you with love. Enjoy awesome new channels, Cartoon, CBS Reality, CBS Justice, Filmbox, plus many of your favorites, packed with the best kids cartoons, live sports, thrilling movies, got a town to save, music that gets you singing, riveting documentaries, sizzling local drama, and telenovelas. Recharge your subscription today to enjoy more world-class entertainment for the entire family. Star Times. Enjoy digital life. Kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkira rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality,
ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu ugunike ni untu bonte tonkuruki turingira thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Bwana tubeta mbere kurumbera Nteto cheuru the Ithatu. Mubunge ba Southiment ugwete kwithirwa abathuri na kiama ke Jubilee tikuwati batumba kuritanira ngwena rutero thirikari. Akere mwiti ugwete kiama ningari ya wiki muntu naretite na kwou tikuwati kankombo akariba bakenyamara na wasia witi na mbere kendo kenye kiama. Mutugi kare ana riboti. Narua mubunge wa Southiment Daktari Shandrak Mwiti akiari naandiki Nteto na ugite kiama kia Jubilee nikiraikurire kuma kiringwataniro ya Azimio la Umoja na naandiki amaiki kirungami kirikyo akiuga gitumi ni ati boba lia bunge ba kiama giki bate kwenda ukarabathe kiningwataniro iu ya Azimio buonere kiamene kiri antu ba Southiment bandurire na kyo kia guita parliament takyo Jubilee na kiama kithairwa tugita the vehicle ya gwikia muntu na aria parliament turaugire bado twe Jubilee turenda kurungama twe Jubilee tetutheki kwa Azimio. Daktari Mwiti Nkuruki na ugite baria bunge ba kiama kia Jubilee nibetikaniririe na banywe na kau kamwe ati bakagwata mbaru thirikari ya mukathe Daktari William Ruto kenda bakaguna icigo bunge biao na mirandi ya witi na mbere. Twachoka tugatwe twe Jubilee tuga support the government of the day thirikari ya His Excellency Samoei William Ruto kenda tumba gwitiria Kenya bwega na antu ba Southiment na Meru atilanchi iumba kuona maendeleo. Southiment tukari sasa wene kerethika ithirikari na batwe turi antu ba Southiment constituency itugwatanirite na twigintu kimwe na kiriki gina kiambasare Daktari Mwiti na ugite kinya kethira tecigo mbunge batonete kigina ya kung'ana ni batengete kigina kiambasare kiria kwekane nkirwana barabara no batumono basare kaeja no according to the need na evaluate to kana itegeri kumani atongeria bantura na ba administration kuthithwa kwina kupendelea tuka muntu uria winindi muno uria unibatarite guthetherwa na muthia kiri Mwiti na ugitirio bia misanda baria atongeria ba icigo mbunge ki bagatigira nibigukinyira njira cinyirikite muno na umatureni ni kuona mantu ya drought kana uria imera bikuma na mpara iria tukona nijite na mbuge turi atongeria ba Southiment itukugeria kuona relief food igakinyira affected families itukumenya antu baba ingi imera biao biumite na guketha gutira leo na ni responsibility batu turi atongeria kuona uria tukomba kubatethia kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwa ritwa ni Mutugi Kare. Abunge barutererwa Kenya Kwanza ne baithukirite nkama ya Azimio nontu muchema na yura bakubanga kiume kiite maromba atete kamucio Nairobi bakerebo wetera ila na thiati baba eka bakwenda kwangaratana biashara na kureta mantu ya ndo bakiwatie maromba. Boniface Mongera aina Nteto Nkoloki.
Ogorobwa ntukwanora gikinyithi karone binene beke makia Jubilee ntole na Lavington barabara ne dikdik kwethura rungama na Jeremiah Kioni rokwethura kirutu tongere ne kagite ne gaka motongeria wangwate lazima mmoja wa Kenya rirondinga na ndinarulite nkunikie yogo na kumerekere katika nyombe thirikari Kenya kwanza na kugana ndi kumaja gweta na mbere o Jumatano shothe cha kiumia kethura kithi mishemanio maromba katika tauni Nairobi. Siku ya Jumatano ijao tutakwenda hapa Nairobi katika ile uwanja wa Jivanji hapo Nairobi kwenda kuomba. Tutakuwa na maombi na Wakenya wote siku hiyo. Mnaku Nteto Ondinga itijo kirito na hororo ne bunga bakumorotero Kenya kwanza bare bashumirite na wingi na kumura kagerekeria kuthie mishemanio eje. You have all witnessed the very insightful statements in his rallies, and we now see a pattern of moving beyond the insightful statements to an attempt, in the pretext of coming to pray at IEBC offices, to now get into town and destroy people's businesses. And we want to encourage all Kenyans to continue maintaining peace and ignore the calls to subversive activities by Mr. Odinga and his dwindling Azimio Brigade. Tunamwambia Raila Odinga kwamba wakati wake sasa umekwisha, manake kama nyani vile akishika kila mtu unateleza. Kifo kifika. Yes, sasa kifo ndio kimefika. Manake miti yote sasa inateleza. Kile itakaposhika, alishika Supreme Court ikateleza. Hata hii pia maandamano pia inateleza. Sasa yeye ajue kwamba kama vile nyani wakati wake umefika wa kwamba atoke katika hii siasa, aachie wanasiasa chipukizi. Moshemone Ondinga naju kenene kejivaji Jumatano kimeke twetete ijo kedrejo ambere kuithikira taunine kuma kwethura kiambire mishemanio nyume kwethura shindo Rais Ruto. Juzi tumeona siku ile ya wapenzi, Bwana Ruto alipeleka watu kule Nyayo Stadium kuomba. Sasa sisi tunasema tutakwenda kuomba kwa Kenya juu ya mambo ya shida ambayo inakumba nchi yetu wakati huu, na vile vile kuomba Mungu atuongoze kwa mwelekeo ili Kenya iweze kutoka katika hali hii, tuende kuvuka, tuingia hali nyingine ambayo tutapata afueni. Ndio sababu ya maombi ya siku hiyo ya Jumatano. Tukuria atiri Kenya kwanza nwijirire ambiririe kuthithia maromba. Ambiririe kuthithia maromba mbere kinya tutonya thirikari-ini. Na maromba ya Kenya kwanza i very well structured, jathithairwo tunisene. Na kinya maromba ya Jumatatu ijeetirwe Nyayo Stadium. Area yari a very special day yekirwe kenda antu beta kuromba ntuko ya Valentine, ntuko iria antu bendene ni kenda Kenya bonthe baija together. Nonto yari a special day iria tengi antu bara bendene nonto thirikari yetu twe open itwendene na twendete antu bonthe na turenda antu bonthe beja kwiyero kura amono komene ko motoria kana kuita ko motorire ija moja mantu jaro ndinga kethura kiariria kile mishemanio je maromba ntuko we Jumatano. Mfishwaji alitoa matokeo ya uchaguzi juzi, akasema yale yote ukweli ambayo iko juu ya mambo ya uchaguzi, ya kwamba Bwana Ruto alipata kura 5,900,000. Sisi tulipata 8,100,000. Kwa hivyo Bwana Ruto ni rais bandia. Rais bandia. Amekaa kule Ikulu bila idhini na sauti ya Wakenya. Netere muswanda juthire ofisi etengwe eje kethira no kethira official opposition leader eje akarenthi na mbere nchoke mbere ya Kenya na mbere ya Meru atiri ore president akuthithia ka go consolidate antu kinya bia mabi akurira akiuga ka president ya kwenda kuraga opposition batue kira tukuromba ikenya ethire gwatanirite
na kwatere kirimisha muno ndiro ndingathia tauni ya Nairobi nionekana ikirigana na kwethira muciarira matunda ta kwa ngerekano mwakere jwa 2018 jwa thira mwisho ijuju ejere ko muciarira nkethi ciandishek nyume kuthia mucemano kene kia Jakaranda kene kamukunji ni nyakene kia Kibira na wakaraja thirikari ruto itekonda kwethira muthikira na nde mutongeri wa Azimio Raila Odinga nerekerete tauni ya Nairobi kene kia Jivaji na kagite nega kuringana weno mwanka thirikari thire muthikira nke reporter Nteto TV kumajikaro nebe bunge kengi na ngikitoka Nairobi mbeta Boniface Mongera. Sibitari ya Meru level 5 nendine yambirite thieta yana barabashira babena mawathe muromo kana nyuro kenda kureta utungata akwi akera Dr. James Kiremiro bwithashia untubone thirite nenda itariria ati untubu ketha bwe sibitari neu naku rwangiro ketha rwethethe kabone na baya bisa murungamiri sibitari wa kiwe ne bambirite kwa mukira asie barabombe likenda bakinyandiria motungata yonde ya level 6 muthuri murioki ana ribotie Kiambere nandi ndene sibitari nene level 5 ukethura kwina thieta egutetheria na barabacheri bena thine mromo ujo ni kuringana na Daktari James Kiremi urorungamirite mubango juju aciari bau na twana tu ndene sibitari iji nikenda tugita screening kana guitayarisha kienda tumba kuba offer surgery ri kwendekana kiumia tukejete nuntu bwa kwithirwa ndene sibitari iji Meru Teaching and Referral Hospital ikurakirwe thieta njeru yakumba gutungatira twana ake na thieta yu yaki nuntu bwa ngwataniro ya thirikari ya county government ya Meru nuntu bwa partner ugitwa Smile Train na donor wakuma ndigura UK ugitwa Kids OR nikenda yomba kwithwa ekiomba gutungatira twana na tomba kwithwa tukithiria screening ye narua tuwetekeria tukutarajia nonto bwa screening yeje tomba kwithwa tukona twana tura twe tayari kuthithwa surgery nonto tekana konde komba kwithwa ge tayari kugitwa surgery tutega mantu ja maingi baraba komba kwithwa be qualify kugitwa surgery nonto be tayari tukethwa tukigita surgery ukuma Jumatatu na itukwirigira tukona twana ngurukia 20 igitanerire na amna bubu kinyakiro cibitari ingi na ramwana agatiare na thineji ethwa kinya cibitari ingi kuthwa kirigitwa tumenyirie kinyanto wa Meru that service inande ikethwa ndene cibitari igitare onthe kana gacharo ndene Meru county ije tukwenda kwirenya cibitari ya ndene Meru county kana gacharo kana thine gwatuka kanywa kana tugita cleft lip boga karanja ukeja ndene cibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital komba kona utethio kumana ndi gwitana mbere abana bubu na webisa mnene mugwatiri wa sibitari iji awite monoto jwao ni kuona nande aje bonde bakutho bagita sibitari chiandi nikenda sibitari iji level 5 itithwa nkathe kinya level 6 ithwe kiona ke aje baria bakutho bakeri kithwa sibitari iji na gitumi bathithitio ikwithira turenda antu ba Meru bethira bagita sibitari inini mbere bakethwa bakionekana nao kwajwa kuria kwingi kuria kuthithikana ikenda sibitari ije o tugo transit twita level 6 twithira turiona mirimu iria specialized iria kuitaji equipment iria specialized na baria bakuitaji daktari baria very specialized o sibitari ije tukethwa tukijukagia antu muno baba kuma masibitari irasima bethirwe very referred na o tukwenderea nya tukarugura inpatient area specifically ni corporate kana private ikende nya tumba go compete turenda go compete na sibitari ya seyo mesha private twithirwe nya tukiomba kuona ajeba tuona mbesha ikenda tomba nande gukuria sibitari ikenda nande tomba kumenyera bara bangi batekwa bena mbesha nyingi nkiripotera Weru TV mbita muthuri murioki atongere bakanisa Methodist kuma Ntere chema araba wete bati watanera muntu wonde orokwiye ko tongere bwa Bishop Mutobura bakerebo wete bati witikane na tongere bu na Bishop Buraba komea ne Bishop Bundu wa Sinondi yankubu na bamuyika ndene otongere bwawe Mwateni Mwambi na Nteto nkuluki atongoria ba makanitha cha Methodist kiri saketia gichigo mbunge kia Mara bareganite no tongoria ba presiding Bishop Joseph Ntombura na thingati bake twetwe Mara circuit membership tutego tambua leadership ya Reverend Joseph Ntombura na aliobisi na iligari na katiba ya 2020 wa kwanga nayo we do not know it na tutoko metambua na tutakana metambua twe Mara kana nkobo
batongoretwe East wandia saketie ni amarato Miss Doris Gikunda ariuga tunicha utire ya mareverendi kaire nontu bwa kugwata Ntombura mbaru na kwogu kwambiria thaino kuthi na mbere mwankarira bakebanga tunicha gukurukira machiamani mao tukebangagira mothi na mbere na mbecha ira bakagwataga. It is an order. Every church mbecha ira buletaga in the circuit. Use your money wisely and know how to manage your money as the committees or the executive of the church and the leadership of the church until the time order will come in our church. Tongoria baba bariuga abo batikwenda motungata mareverendi marama kuringithano na Ntombura. Wana reverendi murugameria saketi ya maraba kiugaga nwanga kerira na kwaraniria na reverendi Justus Bundi. Igita rimwe reverend wetu newe gwa kuthi gushoka in the church as the reverend. It only come from our bishop. Kogwa kauma athike bishop alienwe bishop amulete baugite babati gutambura na batiye Ntombura na gukana kwithirwa kuri no ruguri bwa kaniche njeru kiri gicigo mbunge kia Maragwa giki. In 13 churches in this circuit and the 13 churches join your chairman, your secretary, your treasurer and the exec and all the leaders in your group nego ku announce wagokelwa gukethwa kwina circuit service at Mutuaboro na ndenda kuririkania makanisa Sunday ni ntuko ya anto betumerie babongwa kwogu every church ne menyere every church na leaders bakanisa yao ne bemenyere bariuga Justus Bundi wa sinondia nkubunwa bagutambura na nwagwewe nkaba omba kuthikiria. Reverend utu inwetha ino I step aside na tui under our chairlady and Bishop Bundi. So that is our stand. We do not recognize the office in the conference. At the conference, to support you kuga ate kwenda na mauntu maruthiruo tuko tugwatanite na Dr. Reverend Justus Bundi na mara yonde iri behind him amwe na able steward wetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Kiama ya kurungamira mantu igiro angiro borisi lebethite nende bakilionga ntereche mwabara padrone William Ruto kithira bakiona ura gituko ke borisi ke kuritangwe bakera buwete gituko ke nangare moyo tungata bakiwa kibatire kwole no tuge na mantu kathumba ya batire kwithira ya kiolelwa ndene ya gituko ke nda kiritangwe ura kwa irite Dennis Mugendi eno ripoti. Batongeretwe ni komishina wa kaunti ya Meru Ndunga, komando wa polisi na bangi kuja kwageni gituone kia polisi kia Maui Gembe South baria na boni tax force irithithitwe ni Rais William Ruto kuraithiriria maubatu ja polisi baria athirani bacionete ja maingi jaria bakandika riboti yajo na kumenenkanira kiri raisi. Hapa leo tumefika na viongozi wakuu wa usalama katika kaunti ya Meru na tukakuja sub county ya Maua na tumefanya mengi. Jopo kazi hili limepewa majukumu kadhaa na mifano ya majukumu hayo ni kama kusikiza maafisa, kuangalia stations ziko vipi, kuangalia vile ambavyo ndugu zetu maafisa wa usalama wanaishi katika makazi yao, kuangalia ofisi ziko na rasilimali za kuwezesha kazi ya usalama ifanywe kwa njia bora. Kwa hivyo tumefika hapa, tumeona mengi. We are checking the environment under which the officer commanding police station is operating from. We are checking the offices if they are conducive for the work for which they are employed to do. We are checking whether the equipment that the officer has can enable the officer and his men to deliver service to the Kenyan people. We are also looking at the accommodation. Aja baregeti kwithura kana kwarire kuja ujongwa bacionerete na cio kamera cietu ni simurikite jareja rere gituone kiki Maua kuri nyomba inkuru ciamba na materebusi iria polisi bamamaga wamwe no bisingi kwithura stiagirite bedroom na bioro biri na makutho gituo ki kwithirwa kiri na ngari imwe aki iritumero mantu ni jonde na mathina jangi kithumba kuregana na mantu tax force iriuga utikio bakwitha na riboti bakathire yonde na kumenenkera raisi. So we are not concealing anything. We are just saying we are here to assess
observe, and write. Now, once we come up with the report will have comparative analysis. What we've seen in Chuka, what we've seen in other places, and what is ideal for an officer to be in a position to perform his or her duties. So we're not hiding anything. Dennis Mugendi, Weru TV, gituone kia polisi kia Maua, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Arimu ba masukuru mwanya ni bauri tukwambire kubangania ritono ntuba misetho akiari mwerekeri wa kithomo kaunti ya Thaa Nithi Bridget Wambua awete kwena mashindano ya sukuru ruana ara yethire yeteanirwo kumania na murimu wa COVID-19. Samura Geshima aina Nteto nkuluki. Kagita Kamuthiaka aritoba chukuru cha primary na secondary guchindanira matinda mwanya mwanya kari mwanka wa 2019 mbere ya kumira kwa murimo wa corona ara murimo ojo ukuja wangarataniriye machindano mamu mwanka emunde hamwe na ogwende matinda mama imakwirigiro ochokera watawethire kwambiria tamu ino ara mwerekeria wa kithomo wa kaunti ya Thaa Nithi Bridget Wambua akoria arimo bathuranire aritobago nuntu ba matinda mara maruthikaga tamu ya mbere tamodrama na machindano marwiro. Tangu tutoke kwa COVID-19 ni kama sasa ndio wakati tumerudi kukuwa na term ama mwaka wa kawaida wa kielimu. Kwa hivyo sasa hii ni first term, na ikiwa first term tutakuwa na michezo kama vile tulikuwa tukiwa nayo hapo mbeleni. Kwa hivyo hii term tutakuwa na term 1 games. Hizo games zitachezwa. Kwa hivyo hata kalenda ya michezo imetoka na tayari tumepeana. Kwa hivyo mashule yaendelee kujipanga, wanafunzi waendelee kujitayarisha, maana hivi karibuni tutakuwa tuna michezo kutokea sub-county, county na kuendelea huko juu. Wambua ariri arimo amona aciari bajokie michezo na gitumi watabora bajokagia kithomo kia mabuku. Michezo pia ni mzuri sana kwa mwanafunzi. Kwa hivyo kama mwanafunzi yako na interest na mchezo fulani, ni vizuri hata mzazi amwachilie ili akacheze, maana kuna wengine wanafikiria mtoto anapoteza wakati, anafaa awe darasani, lakini ni vizuri watoto waachiliwe ili wakacheze, maana wengine hata wako na interest kubwa sana ya michezo.